Danas evo imamo priliku da uživamo u Brain Brain danu. To je jedan mali event koji je organiziran od strane Brain Brain centara u Sarajevu, gdje smo okupili svu djecu koja su uključena u Brain Brain program, to je Brain Brain akademije za djecu, gdje oni imaju priliku da prikažu svoja znanja, umijeća i sve ono što su naučili u dosadašnjem periodu. Ono što je jako važno za Brain Brain program jeste da je to dvojezični program, da se radi na engleskom i na bosanskom, da radimo NLP i VAK metodu. VAK metoda znači vizualno, auditivno i kinestetički, odnosno da djeca čuju broj, osjete broj i vide taj broj. 70. godina se vjerovalo da memorija s kojom se mi rodimo, da je to, odnosno inteligencija s kojom se rodimo, da svom inteligencijom ne umiremo. Međutim, sada radimo na tome uz VAK metodu da se širi radna memorija mozga, odnosno da djeca bolje pamte, da bolje čitaju, da bolje rješavaju logičke zadatke i tako dalje. Pa Brain Brain akademija za djecu je specifična po tome što se bazira na nekoliko osnovnih temelja, a to je prvo mentalna aritmetika, razvoj mentalne aritmetike, razvoj vizualizacije, razvoj samopouzdanja kod djece i nekako generalan razvoj ličnosti, pošto je NLP prilagođen dječjem uzrastu jedan vrlo bitan segment ovog programa. Pored toga tu je i razvoj kreativnosti, razvoj nekih socijalnih vještina, djeca rade, razvijaju svoje liderske vještine, timski rad i te neke soft skillse, takozvane, koji nažalost u našim školama u formalnom obrazovanju nisu zastupljene. Radimo zadatke koje se nauče u školi, ne učimo takve zadatke u školi. Radimo malo drugačije zadatke, posebnije, koje su potrebne da se koriste oba dvije strane mozga. I tako učimo da i koristimo oba dvije strane mozga. Matematika koju učimo u školi se mnogo razlikuje od matematike koju učimo na Brainu, zato što matematiku radimo, u školi potpisujemo brojeve i na papir sve računamo, a na Brain se učimo da to, crtamo i računamo, pjevamo i da nam funkcionišu, mozak u vezi pjevanja i računanja. Ono što možete da primijenite kada radite sa tom djecom, da oni zaista imaju vještine koje nemaju djeca njihovog uzrasta, odnosno da ta djeca već znaju, koja imaju 5-6 godina, sabirati, oduzimati preko 100, da znaju množiti, da znaju dijeliti, da se učimo entuzijazmu, empatiji, solidarnosti, toleranciji, ljubavi i u suštini ono što je najvažnije kod ovog programa jeste da smo mi jedna velika porodica, da međusobno se pomažemo, da imamo pozitivan takmičarski duh i da koristimo pozitivan govor. Odnosno da ne koristimo riječ ne mogu, neću, nego ja to znam, ja ću se potruditi, ja sam spreman i ja ću uspjeti. Pa na Brainu to malo radimo matematiku, da vježbamo zadatke, što imamo u knjizi. Tamo se najviše družimo, tamo provodimo vrijeme zajedno, učimo, vježbamo, razvijamo mozak. 7, 5, 1, 6, 3, 3, 9, 9, 0, 7, 0, 2, 4. Dugoročni benefiti Brain akademije za djecu jesu prije svega razvoj samopouzdanja. Znači, to je možda jedna od najbitnijih stavki koju bi ja uvijek istakla kod Brain programa. To je razvoj samopouzdanja kod djece, ali također i te socijalne vještine. Znači da djeca su naučena i sposobna da rade u timu, da rade timski, da saslušaju druge, da razumiju druge, razvoj empatičnosti. Sve soft skills vještine koje vam u stvari trebaju kroz cijeli život. Krenuši od toga da razvijaju radnu naviku, jer Brain akademija u stvari zahtjeva od djece da i onda kad nemaju čas, a časovi se održavaju samo jednom sedmično, rade sa trenericom, sve ostalo u stvari djeca rade samostalno, gdje stječu te radne navike i obavezu koja im na kraju krajeva pomaže kroz cijeli život.
Ono što je možda moj benefit jeste to da sam ja radila i u formalnom obrazovanju, pošto sam po struci inače magistar sociologije, predavala sam te predmete koji potpadaju pod taj domen. I ono što je jako fascinantno vidjeti da djeca koja idu u formalnu školu, odnosno stječu znanja u formalnom obrazovanju, nekako su u suštini zakinuta jer nemaju ono što ova djeca dobiju u ta 2 sata. Nemaju taj osjećaj pripadnosti, nemaju osjećaj sigurnosti, nemaju osjećaj motivacije da ih neko motivira i kaže da, šta je to za tebe, ništa, hajmo napraviti to, pokušat ćemo skupa, mi to možemo, mi ćemo to uraditi. I zaista možete da vidite tu razliku kada sjedite tako među djecom, da djeca koja pohađaju Brain program i djeca koja ne pohađaju ili koja se tek priključila Brain programu osjećaju se nesigurno, povučeni su, nisu otvoreni. Također, kada ja pitam svoju djecu kojoj predaje na Brain, je li bio test matematike, kao, a da, bio i to je ništa, to je njima. Djeci u formalnom obrazovanju to je bauk, a djeci koja pohađaju Brain, to je njima kao, ne znam, otići u park igrat se, bukvalno tako doživljavaju matematiku, jer za njih matematika nije bauk, za njih je matematika kao ono, sjedim i zabavim se u tom smislu. Moj sin Kijan Pilav pohađa već 7. nivo Braina. Bili smo među prvima koji smo se odlučili ukazati šansu i povjerenje Brain studiju. Zaista osjetim rezultate iz svakog nivoa kako napreduje dijete, tako primijetim njegovu koncentraciju da je bolje, njegovo znanje je bolje, njegov analitički pristup stvarima je bolji. Znači, zaista bi svakom preporučila da priključi se Brainu, da pokuša ovaj vid edukacije za svoje dijete, jer evidentni su rezultati. Već nakon 1. nivoa, on je sad već 7. nivo, tako da idemo dalje.